Halo teman-teman, sahabat tulanan, kembali lagi di channel Hobi Tulanan. Hari ini kita mau mencari mainan ini teman-teman. Dapat apa ini kira-kira ya? Yuk kita lanjut cek kidot. Ada apa nih teman-teman? Wow, apa ada apa nih teman-teman? Wow, mantul teman-teman. Ada apa nih? Ada ondel-ondel teman-teman. Waduh, ini ondel. Ada apa lagi nih teman-teman? Wait, widih, ondel-ondel lagi teman-teman. Wow, kalau yang nyangkut teman-teman. Waduh, banyak banget ini teman-teman. Keren teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wait, ada apa nih? Wait, apa ini teman-teman? Waduh, mantul teman-teman. Ada tayo merah dua teman-teman. Wow, mantul, ada tayo merah dua teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Cari lagi di mana ya teman-teman? Wait, ada apa ini teman-teman? Waduh, kereta Thomas. Wow, mantul, ada kereta Thomas. Ada apa lagi teman-teman? Kita cari lagi teman-teman. Wait, ada banyak banget ini teman-teman. Wow, ada tayo hijau, kuning, sama biru. Wow, kita ambil semua teman-teman. Wow, mantap, mantap teman-teman. Jadi keren banget teman-teman, keren banget teman-teman. Oke, kita dapat banyak hari ini. Wow, lihat teman-teman nih hasilnya teman-teman. Waduh, banyak banget teman-teman. Wow. Oke ya, sekian dulu ya. Nanti kita cari lagi teman-teman. Salam hobi tulanan.